Om Swastiastu. Rahajang semang, alit-alite sareng sami, punapi gatre rahinane mangkin. Dumugi start ngemulihang kerahayuan lan kerahajengan. Kecunduk malih sareng titiang, ni Gusti Ayu Made Puriani, pinake guru bahasa Bali. Ring video pembelajaran sane mangkin, jagi keaturang ngenenen indik materi wacana masalah sosial budaya. Pemahbah. Kahuripan ruwene ring ab jagate sane kebawas era global puniki kerasayang sampun sayan mewah. Yadiastun sampun akeh sane ngrasayang becik, subagyo lan sukerte, janten taler kesarangin antuk wicara, utawi masalah-masalah sosial sane sayan maendahan utawi kompleks. Minekadi kasus korupsi, kasus pemerkosaan, kasus penipuan, kasus narkoba, kasus begal, miwah sane tiosa. Pengertian masalah sosial budaya. Masalah sosial budaya inggih punika pasinahan sane nenten anut utawi nenten adung ring unsur-unsur kebudayaan utawi masyarakat. Sane presida mayanin kahuripan mekrama. Yening wenten wicara utawi bentrok ring sesamen krama sane ngawinang metunyane biute ring paiketan sosial, minekadi nenten pagahnyane kahuripan mekrama. Masalah sosial metu sangkaning wenten pabinayan sane mencolok ring sahananing nilai ring kahuripan mekrama. Antuk kewentenan sane sujati. Sane dados akah pikobat utawi masalah sosial inggih punika minekadi proses sosial miwah gering agung. Faktor-faktor masalah sosial budaya. Masalah sosial budaya presida metu sangkaning wenten faktor sane ngiusin. Sane pertama wenten faktor ekonomi. Sane presida ngewetuang wicara ngenenen indik kemiskinan, pengangguran, miwah sane tiosan. Taler wenten faktor budaya. Sane presida ngewetuang wicara ngenenen indik perceraian, kenakalan remaja, miwah sane tiosan. Sane nomor 3 wenten faktor psikologis. Nika presida ngewetuang wicara ngenenen indik penyakit saraf, aliran sesat, miwah sane tiosan. Sane kaping 4 nika wenten faktor biologis. Sane presida ngewetuang indik penyakit keracunan makanan, miwah sane tiosan. Ilustrasi masalah sosial budaya. Saneka pertama puniki wenten ilustrasi ngenenen indik mabusana adat kapura. Ilustrasi puniki nyinayang pikobat utawi masalah sosial budaya sane wenten ring jagate mangkin. Akehan mangkin parayawanane ritat kala kapura mabusana adat sane nenten manut ring tatanan budaya mabusana adat sane patut. Minekadi ngangge wastra sane sepakane nganteg ring entud, mekwace sane lengan-nyane gantut, tur akeh medaging modifikasi. Ilustrasi masalah sosial sane selanturnyane kaunggahang ngenenen indik kewentenan jatmane sekadi mangkin nenten parungu teken anak tiosan. Ring ilustrasi puniki sida kegambaran ring kawentenan app digital sane sayan ngelimbak punika ngawinan para jatmanen nenten rungu malih tekening sawitra sane sedak ngemerluang wantuan. Prarejanane sane kepanggihan itep ring pedewekan ipune sareng
alat digital ipune. Yadiastun ring sampingnyane wenten anake sane ngamerluang wantuan. Ainggih sane mangkin kaunggahang ilustrasi sane pinih untat. Indayang urat yang gambarannya becik-becik. Sampun prasida katarke indek pikobat utawi masalah napi sane pacang kaunggahang. Napi ke alit-alite sida kenarke? Ainggih punika gegambaran kewentenan pasih utawi segarane sane sampun akeh dudugen ban lulu. Punika nyinayang para jatmanes kadimangkin kantun akeh sane seneng ngutang luwu sembarangan. Ainggih halit-alite sareng sami wantah asa punika video indik masalah sosial budaya sane presida aturin ibu rahinane mangkin. Dumugi melarapan video puniki alit-alite presida ngresepang indik masalah-masalah sosial budaya sane wenten ring kahuripan iragane sami. Ainggih hamunika manten video saking ibu. Dumugi presida mabuat risa jeroning alit-alite melajah ring jero. Pinake penguntat atur ibu nguncarang para mesanti. Om Santi 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 Om.